Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council ba Titas W Khan laban pau ko jing pitar lo ka jing sha kano mu lam ba jambar war kide ginong lilam ya kanong wa mau tamur kani kalawan hadin bi khat jong ka GC Himasayang kawan ban thambor ya council ba habakan tho ting e ba Titas ulaong ya kid khat jong ka GC ba kim dai man le riu khlau da ka bawan man pinjat ikimar jong ka upes Thì bạn ông pan đề ba nga bạn vạ jam ni lam ni tu jaka kalau enggak apa. Ban mi ban keren haki kilat tai kubur ban ong bawa kitos bawa jambor kila alilam ni kan ong wa mau tebur sajiram kalau ke babakla ba ke bayalam bakla ya ba ni wan hang ni ngimla ban lilam jaka ya memang ngim don jaka kajinga aja kai ke di parahima ni nak kalian jungi kai ni super scam ya ke bagi dia menjual dekan ni kakam kadang ya apa ka isi dengan syukur pat iki bakin long ki habaki le eng no kau le kong ki brio ki batik brio ti bleh wat le kong ki brio klau ki ban suwan hang ni ban jenrat ke gate ban prai ki tiar kong ko office kani kalau ke bangim la ban pedang dan le namar kani ke institution kadai jong ke jar brio kamdai ke institution ke basyong ki khalajat ni isyong mengi kejat ban rio kasih bangi pek nak bentar dari bagajat ban rio wat mut bangi ngisyong hang ni bangin lek kam kai na takada wat juan le den thala ya gani ko office kani kamdai ke caka ke bapinwan ngidon bun kilenti ban penpaw ke jing persya tho ik komplain ki jong fi wan da kalenti ke bajajai phim dai ban wan da to kalenti ngimla ban ai ke nu karai nama kamdai ke basuk ban rai bangila tho ru seki majirang wala kataru ila tho seki majirang rekan majirang ru ko ngamlong ke basuk yaki ban penpai mo nada kini ki agri party kim yang menjur lang kalau yang ke council nomor ba ngila dat ay ko order ba ki man swa ngila dat ya hun ban ya IT sin den takadaw ngidang yale kumno ban pensong tho ye kini baro arliam bakin wan sekecing sutku cumot kenang ba ya ai ru kini ai da ke jing su ay da kecing sutku